Oleh berdua kau peraturan warga kalau kata itu karena tadi dia jangan saya tunggu ke kawan saya kau rumah lagi minum berdua kau panik kau walaupun bertetek dia tadi minum berdua tahu rumah tanah yang apa asli dia dia kau sama orang Kihon mafahamu ya tapaika tapatai pengalaman buat bagi meaman oh dia dia yo Palestina kata ke kamar kata orang malo
Nunu halafihi. Ayah bertahu mengayah kami lahir dalam halafihi. Kimuinya koe ni whakahoko atu e whimotua hongo ni whareata runga koe si taha ia sione whanau sione tupo halafihi. Pe hangi ko MC, pe ko hato e taha rea ni mau wahahi koe hinua ko sione tupo halafihi. Ine no well known ake ai mua koe taha au pa e sapi ai taha e bateria ke he malolo na o ale pe ne ku ta pa to pe o si whanata ia he patau toi. Pai puru. Anyway, ko pinua, ko kio ko halafihi, pinua pia kiro i ni pe leo o i kai ke iai ha mea maku. Ka ko e bau ka o wahi mai, pe a me he wano mako. Leo mo o ku ke pea o ke pea o. Ka ko ma wak mai, te he whakaho. Ai ta aluna, ai ta hine wako. Eni peti, loi senge halafi. O ki kai pe ia hame aia e maku. Koe ki tola pereka. Ke o atu ia, koe ki i pere koe. Ke kolo anga. I he hana tua o i pia. Tāma pe pasi o pe manu leka. Manuleka taha ke ka ai tawolo kata que vea más que Moani y que vea con los grupos Moani o Buya y me hago para mí que fue aquí acá. Lo es el pues todo la Thank you.
whakatapu ko toa pe, kua aki a mano whakatapua i e hawhangan. Ka e tupe ke o whakamāmalu atu ai, ke whakawhonga i atu e ki whatongia ko e ni. Ko e ki whakawhiawhia e ni, a e me tanga masiva, o me rinau. Tā paita kawatai na lota, o kune si whakautua pe i tonga, o whai whatongia i ai. Ka i hene e whia, o ku i kai te lawa e ne masiva, ka nene whia pe. Ke whai hale ki whakawhiawhia, mā pene whinau, ka maa, a paue, i e whaamini fo o wai awani. Pene whinau, whakamole mole, taki mai a paue, e mamata, e a papaya ki ai e ainga, me se apotolo ke, mo maka ka whenua, ka ngā whenawaki mo paue, e a mulu mo whenua ki a paue, o e taha e i ngā tupu o ka whaamini, me ka wainoa, i ka waina o taha pe. Ki te te o ka wainoa, ai tane motunga, utea o whakapakatata, o me si whobo kua me mua, pa ana a te whenau, o me amani pa were a roto o ki whakamane, ai haki laa whaoa o ki paka e te ai. Ka walunga, au me ka rai o tea, pa ana a o atu, me whenau, hoko ato ata ka whakamia, vai kaka tea, e ni kete ko me na lea, o ala ka e ni ka whakamia, ka tata me whenau, o mai ka pawe, o ato e te waka pawe ki a o whakamane. O vara me pe, Sai la lotoma ko i o kema ko mo ya ko whakake tā ka tātama o mai i te na o whototo o whakamore. Kona ke hoho pe o watoto o ka tāi ka tātama tā ea. O ka tāke ki se whakawāwina.
koe whakamehetitanga o eliketi ai a koe whine eitia a paweri o tauheni ai whakataha mo ene whakatamai. Pea ko whia whoki he ahoni ke tuu ke whakahoko atu ai ki porokalama koe ni hena e tāru pe e mau whiu kumi mo kumi mo kumi mo kumi he e ahona e takai whalaia a eliketi ki loto whoa pene te mohui kua pe i ngai. O
tolak tahasi. Merci donc. Tekan dia ya amno kau. Begitu anak waktu dengan saya pakai kata ibu yang ada ini ada orang tua saya. So God may fasih nagawa ko na yung naifay na power
Mamore-more kay pagkahokwa at talo ako ini biya may ngan pae tangata biya mo ngan pae merifinaw ko pipili tao nga ko hapa kaya ilo pinomi may homa batu bagakay kalaaw bunga ones mo po yon ko wapi biya pehe kaya siakini o pale mama binomi o sa niwela ka pihikanika o kabata bea loto ya ko pale amen ka benefina mamore ka ke lawan ko mua o huya te o habagaya que todo ya te o o family o ba ka hape ka ko pale ni fa ko benefina ka baita boleh buat kaki lama mai koi ke biar jadi lo siakin di binomi kepada moya jahat ke sekolah moya kita biar ini koya kokoi ni mai moke tu mai fokus biar moya mai play biar bulu sobat kaki yang malu malu
kuna whakautua I he moto e kau a Politinolo. Aia o pia ia peito o e toenga o kumatono. Le pinau a whakawhiawhia e whamiri. Whakahoko hoki whamiri o buke I loi pē a ho tamai malo pē ke lawa tari e wakapuna. Kai whakao mai pē. E ofa mai ki mata he tau. Koe whiri whakapoto ke whae au ni, ke tatau mai ke whamiri tau atai na mea, ka ke pole, ke whiri aho o whaanga a whamiri halafihi, ke hiki atu ki ai hau whau, aho o whai whatongia. O mautala monu atu, e poku fo o ke whakatu I e aho ni. Koe ngā whatongia le kotoa pēna ki whae, ma a whamiri ka mata na mea, hiki ka kato o ke ai, ke whamiri aho se whati, pe ko ofa a mahe a te teke o ta runga, pa anga I wafe Australia. Pa mole mole tena, kore e whae, I paloma kawatalaina. Tataki mai o hui a te teki, e a takai mo moto I papa, ke whakakata whakahosta a whatonia I he whamiri o mele whingaro e a hono. Ka taki tā mai whasi, ka e tau tolo o whamama, e tā mani e mai e mea, mai e te koro. Ospedali,
Misalnya, nama kate, kata sufami, malah kepada orang lebih kepada orang kata ini bercinta. Mereka yang orang Allah, kamu menggunakan, kamu boleh, mereka yang bercinta dengan kayak total versi yang mau sesina, sesi yang mana, kau yang kate dia bercinta kata-kata, lah, sesi yang tolong yang Berteknik kita orang ini berpangan tahafil. Melifina kami mau wafat jadi kau yang mau sekanit kafofa. Beti orang tua beti family. Betul yang kami mau beti tahu si bawa di beti kofa. Dulu tu ibu Moses bilang kau iya. Hana dia bawa moi ke asnere mo wata koia sama mo puta nao fina mereka dia mo fisisi mo kota kolekta kita mo mo ai bebas fas fana mana siapa itu para itu store que koia tanah mo fasi family kan perkataan orang. ke whakaha aho ku whanonga pe moe ku hinga o e ku asi i he pangai moe. O a hoki ko ku tau a
hikoa, pia mo e pe tu o te lele mai pe iai. He kou la pe o e kisia e pe tu uni. Ka kou kore whakamore mole a. Kou kui ngoa ko la unia whangaloka ai ka hihifo. Kou lele mai pia me whire mea hapai. Matai ka mama. Ka kou takai whala. Ki he motu ako keskowi ka hihifo. Pia me niwa ko o pangai motu baba. Wamore mole pe na taku ko whangaroloa ka whamatara no pe a uhinga o e tu asi i e pe tu oe. Ko hoku hoa, ko ene kui, ko whawaa maa. Ko hono tō whewhine ko ki wholau. Ko ki wholau e ku haana whanguna o haana sione. E ko sione e ku haana paueri o whao whamiri fo ohe ako e nu. Pamore mole pe o kai ke hene o hoa. Ka ku te rere mai pe he tala mo fua. Ke whai ai whatohi a. Paueri, mau tala mo fua. Pe a mehe maa hena sa ke o i kakaru. Ke whao whamiri fo o. Ko mo whai a o e me pia whanahine. Ko mere whina o i kawakai kai kai o e harahi. Patawangi e ni hoko mai como fili que mola para vamos a volver a Corea la maite como para de comer fina para aquí más de sila ko e lo nada aquí forma como fali o Corea que llega a calor de malo que me ha tomado en aquí ko himi pe mo to tapu ko ka pasa be ya ke ho fo no. Agora bem tek tek
E rangi o e whakihi while mui, kore atu ka koe, me ale moa hui e rau te te tihi. Kato ki whanu whakawhate, kai o tō whakaoa, ui i o whakaoa e tō tuaka malawa. Malo, kata ke tole tamai ke mo, kalau mai ke mo. Kauna ko no ko ni muy ye te no, ko ofisi da mai ko mai ke si asi ko ata ka ya o ke ta no, o ka ke mama ke fa ke ofisi. O ya ye ke mo kata ke Sai, anong loko yun ako. Sai, kapag kita mo ang ko ini, kapag ito yung makakatawa o
mata-mata tak mau finga mai o mai mata te kita no mai filma tu aku ini ko tu mai mau hen e howani ke whakahoko e ngahi whatongia e whamiri. Koe mātua o e whamiri koe nina tokotol, koe tōtaha nau tupu ai, koe tangata, pia whewhine ne ua, tupai a soe mai saine, mopuna e tamsi mani, pia tōtaha e ne upia e tawhaki koe, koe whewhine ko Amelia, ko alapia mo misini. Paka tawhaki e ne a misini, whakamokuna misini, o mau koe ka mole mau mea mai a hon, ke whai ata whakametite, ke te koe tamsi mai mo hoa. Koe te koe tahine e tālunga, paanga e taha whini mangeau. Pea o koto rere ke, ai whakamokuna o misini, ke mea mai, ai tamasiki ko sole tupo harafihi ke fuakia ai ki gongano ke fuakia tu ai ki tek tahine talunga ke te koe ke tokonia ke anafa tongia o toi ke whakakato pea pehe ke ki tuanga koe ni ke o atu pe na koe hoktumane sone mai saine ke whariki aki ho ngana whare so koia tua o whātu au mea ato whakakato e mai whatongia
Family no perfecto cosa. Kalau kau como kata mai como anti mam kita saya mau
Tulo boy mai mai oke. Kota aku kau lawan kau berdoa bagaimana dan kau berdoa. Kau mau ke hukuman? Ini kau mau hukuman? Kau mau ke hukuman? Ai tahu kau yang kau tahu kau ini tapi ni kerana tahu kau tahu mai ai pakai nama orang kata ini nama orang kata nama mawan kau nak kau macam ni kau nama nak kau apa apa ni kau nak kau ni nak apa ai nak itu buat dah itu mau hendak apa kau kau tu dia ini jadi hak dia kalau ini hak dia tot mereka tak payah kau kamu dia hal tu kamu lagi payah kau ini pengakat waktu lagi ngau tu orang lain tu malu kita dah semua berbeza tolong makan kalau kita jatuh kan kita untuk pengalaman itu makan itu sampai kami dia pengalaman pengalaman mesti dia pengalaman lagi semua kita tahan lagi pengalaman itu paling lain yang berfinal semua Allah ambil kita Sepakaya maaf, kalau itu maaf kami tu sepakaya. Namun kita malah atas kami, kawan semua orang ini mau ini mau, kawan semua orang ini mau jadi mau. Jadi tuan kita mau apa boleh kali ini kita tahu apa yang ada. Sihir. Ada itu, ayo, untuk mereka. Waktu bela, jalan kita, projek jadi, mulai bela itu bela. Dia macam sisi, kau lihat kita katakan, untuk main ibarat, boleh bela, kalau lebih, kayak ada apa, bawa pegang. Untuk yang pakai kereta ini kalau pokoknya level malah kawan. Halo. Wow.
Porque o fã da fada para o governo, foi uma trabalhada que trabalhou com o Paulo. Ilo pe koe te utangata me whai atu he. Peko whakamaro ate te utangata lelei. Ka koe ahoni, ua pori osi hoko fuhagi a se lelei. Gi e taiki tatau me, koe mari koa a paueni halafi, ko tu hefi. Pea kamata e ahoni, ko whakaangongo me ka te a paueni. Kui ko mata a purea. Ka ko kore atu paueni, taki mai ko pure lahi a mere finau au aina. Halafi, o ate ki teki koe ni. Ko teki koe ni me maurere mai moi mai whanau koe ni. Kau me mipa pe koe ni me mau wholau mai ate koe paueni. Ki whakakata ki ka alona tō koe. Ko teki koe pangata hafi, koe ko kore atu paueni. Me amanu mere finau o ko ia te teki koe ni kauwhi. Koe whasi, koe whesi whohe. Koe ra te DJ, tae mai, whape taha. Tek koe ni, te hono ako ia ki wala whai whai ku moke. Ko ia na ahe ka tu. Ne mere ko la.
Koe wasi ni la hake te hiki kumaro. Di paloma kagaha ako kay filo no tao
Kakapau ku ke kei foi pe tang ke man te no fo to fai. Ko ta porunga ya ni ko ta runga ya ku fe fine o pau eri. Mano fanga to ko wa mano fanga to fa. Te te ta runga ya ni pau eri. Fot ka to pe ya ba be fina. Ke fai ka hakamata o family fo o eri ko pa nga ta haman. Tu a fa ya.
whakaos mai ai te mai o eki na ane na ma whake kaunanga rawe le po mere whina uhafi kea o kore me te mo tōru ka taki pe a tau ake ua e whakamari o ni ki hoko mea mani ke na whai a lea whakaosi ma ki tau tōru he whiawhini kia ospeko ia ia tau whawhi rewa ai whai whikau taki ki te hanga o whakaosi mai e tau polokalapa reception o e whiawhini. Sai te rei koe ni, maue, mere whinau hawhini ko mo taimi e mo whai hanglea. Kore peke whangate ngai whakatapu o oso au whaki me buani ai atamo o ia pata e whamaro i mua ure aku o tō mua tuha whametai mo whamaro ke tau tamai lang o nei kone ofa mo ne tahi hao o tau au sia e aho whakakoloka ni e whaipekau ko kore whamori atu teo ki tūhiwha ure whakatonga kai toha ke ku ure whakatofoa Piritania koe mi na te ulapahala kai maha tau ni lungu. For you non-tongue speakers, I'd like to thank all you guys for coming out today, and to witness me and my lovely wife becoming one. I'd like to thank all my family that came from near, far, everyone that helped out with this wedding, especially last night. Last night was probably the first test of our relationship, but we pulled through. Hey, Paul. I'd like to thank, not thank, but congratulate Tanya and Deepa. Tawa Tanya. Wait. Tanya and Deepa, you guys have raised a lovely, woman. She was a princess in your house, and now she'll be a queen in our family. Amen. Yeah, but also I'd like to thank my parents for guiding and nurturing me 27 years of my life. Without your love, I don't know where I would be today. Kau pergi lihat baru. I would like to say sorry as I'm doing my speech in English. My tongue is not that great. First of all, I would like to give all glory back to God for His love and guidance He provided for us today. I'd like to give thanks to everyone that has given their time to come and celebrate me for Women's Day. I want to thank Hawaii's parents, and Kethi and Tione, for blessing me with this handsome man and allowing him to come to Australia. You have taught him to become a strong, hard worker. I also like to give thanks to my parents for your hard work
in Tonga, his native efforts come out to and a big thank you to my mates who has decided to turn up last minute. We're a bit malo. Malo, pas-pas ko daw ay ginagawa mali. Sai. Koe osi pe koe ni e muri atu. Pia tau tuku lera ki whaiwhikau taki i ne hana wha osi e tau loto pe tau mātoko. Ko whakamālo lahi a pito ke o toa. Koe whakakoloa kia o e whatomia koe ni koe MC, koe Master of Ceremony, e tau kolo kalamai. Nā kuhako pe au ia, koe tau e ni e hongo whulutuku e ku mawai pe moe tau kete koe ni. Se o ne tupo alafi. Ka pe foki ai whakawhawha MP te me tonga, koe tamai o eki a mani na te ki ai ke mawhetau laki maua. Tāla i to whaere mai ki maua ki koe mamani. Ka kou whawhetai ki o tua te paue o mere whina alafi. Ana tae aonga ki moua e kai ke mai heni i he a koe ni. Pena e whakatutu pe he pia e o tua ia ke iai hatai pe he. Ke tangata e whai whikau whawhetai. Fōpua ki ma whakaloto toko ko ke whai ke homa mātua mai. Whawhetai ko e teo tangata ko ke whai. Nā ku tapo o futuku nā ku ilope awa sione tupo o sione maisia ine. Ma te taula ke he ahoni pana ku kamata mai a te himua ko ia pe a tau ke teni o whakatokanga mai ke te au. Toko o ku i kai i utoi fie maku ki i ngāo e aki ai fwoi himua ko. Pautalane le ma ke toko wani malo whatokanga. Malo whatokanga he nā ke ilope au nā ke saula i he kuohiri. Ka koe ahoni o ke paula. Whawhetaki. Koe lotu le a ngahi pui, ngahi whae, whangatamai. Kai o maafo ke kau whaiwhikau. O aku ai ai toko ua koe ni kai te ukilo. Tawe iloa koe toko ua koe ni koe tauhi koloa ai siasi. Pea koe ia whawhetaki. Ko sio ke toko ua koe ni na uho mai pe na whakaseo sio holo. A sione tupo halafi. Kai te ukilo e au koe tau ke te. He uhange pe e te whanonga holo pe a whaiklou i hono ulu tāpuana pe koia. Hange haange lo. Pe koia, ko whakawhetaki. Ko e whanau whakaofo ofa ko whake he otua pe a mai tā ke te koia. Pe a kouto oa e hono tō fie pe a tupe whamalo ke otua. Ko whamalo e whoke tangata e whaiwhikau taki i he o siasi. Pea koe pōpō o whai ki he tamai koe, koe whae koe, kai o maa e whanau. Whawhiwhia. E sio ke he ohi ai whanau koe ni mono tau. Whao mai katua pehe ni patau kau whata. Mohono whata tahai mai ki tau tōki. Pea ilo ai e whamiri, ilo ai whehotaki. E koe o tuku ai gloria mai langangi ki o tua. Ka koe o
mafe ke koe ni e tangata i whai whikau taki. E mea mai o whakaosi. Ai o wau mahu ina koe ni pa ko whamalo la ia ke motoro. Ho e koe ngai. Pau na ea tō no he fua whataungia hono tataki e tau polo kalama. Koe e ala pe ia. O mau ki whamiri masiva pe a mei pa mai moto. Foto tupe polo kalamai. Au ia tu hono wei holo. Na ke ui loa ko fulu tupu e mai tau loma. Ya koe ia. Koe aho foke koe ni koe tau hini. Ko paue pia mombe. O tupu e tau fie mamu. E ta whaki. Ka koe o matu o maari koe ni ko whakao. O tau tupu ai whaka. Langan ko toa pe. Ia o tua tai hao mai. Tata e ki whai whekau. Taki. Tene whakaosi atu. Maho. O whatu. Tapi apabila doa mati, orang mati pada kota we, orang we ko makro ada tahun kasih kai kita masih si, dia masih sia, dia faham doa, tahu wanita. Well, masih sia ini. Dia masuk manusia. Dia semestinya tak ada kau manusia. Lagi fallo tu mau lagi, sama holo lagi toma. Kamu tu nak apa yang mesti? Kau tahu, orang tua ada. Omalo lah ya sudah bawa, awamel, omalo bawa, tungai tahu tukatah di tahun, ia lo beri, mai awak awak tope, wana pai, wana pami, ya tungai, ada malam tua, ya boleh Oi ahon. Koe pea o mei me koe ke tau ke mawai. Ya puria ke tau tau ruia e o loa. Ya mama ana fatongia. Ya pilingia noa pe ke mawinga. Koe uhi. Teu profecia, teu tua, meu que não profecia. O bem é o papai de arroz, é o famado lá já, o bem é marro bom, família. E a tua, é mais profecia foi. Muhamai profecia. Tolu kotobe iya Komao ya Povedai na kita upot toga ni hoi fua Pakatau lama maya lelei we mei ko kita fia iya da puri da pela ia me da mosia veda ne matin veda fala milani tua be veda fuati e fia my family o ko kama na o family veda ina da o o via seleria aqui é verbo family não ia Unausiasi kwa hili. Na shehe wa dalaka sisi dalaka yeye afifika tauba kai. Isiasi kwa hili. Na
mata to. Ia lot. Apa ambil kau ini? Yang mana kau buat tu, hanya hanya buat tu. Ia lot tu formua sama. Awal menunggu Allah. Apa lagi? Terutama tu, jiwa kami kita, mereka berfahmi. Kita juga yang berkawai berfahmi, kita mai sepok ngomong tu. Upah mohon, aku upah tua, yang melot upah, siapa yang mereka kita fahmi. Como morrerei com a etiqueta. Corrigirei então com a etiqueta. O que eu muito bem com a etiqueta. O que eu falo com a etiqueta. Eu posso com a etiqueta eu para que é igual. Quando está caindo o preço eu vou matar e tem que achar para hello my darling. Olha, você não mais mencionei. O guarda que dia. Cavalhar o dia, meia faz dia. Se te for um olho a família, família família coisa dele, família coisa. Coisa melhor tua cama que a coisa agora que é carro, power mele. Coisa é tua cama que é feliz como me ama, foi feito por todo esse mulher, a minha com a mulher, também na coroa com a ele é uma família, uma família. Vou ver tá pela vou mal e uma família foi tão pronto, mas aí eu vou tocar o tal é tua beira a rodinha que me foi no dia foi numa rua para lá então tu põe ou a tal e aí o cara já me tá que dá um pouco lá Malo é boa para família da outra mas família que demasiado o mono ia lá o mono ia lá vai formar Australia vai formar no Sila é uma família que foi tu é tão kata tão manhã que tá mamô tão feito buat berapa tuan manu mental protokol mau mau pan awal ini mungkin pakai segi bawa bawa dia tua kumau tahun ni apa kau ni wifi maya dia apa dia bayar ban benar ini ada lebih kuat tak tahu apa tak tahu kami benar ini dia kuat ada kami siapa kuat ada kami siapa kami untuk yang orang yang apa Obtengan que fora área aí tá fora aqui aí ficou aí pegou matar o vanatão pegou matar o pico aí obtengan que fora área de foi essa mais
wake tuku kito, la pauli me hapua, ni he. Kako ikaw pa ako me ahon. Mafuke pia wa ahoni. Ki oua. Oua. Ai ai ah. Kalau ai ahoni. Ke pinas ai family to. Mana tu ya. Mana tu ya. Mana tu ya roho na tau fai. Mana tu ya pia family mo takai to boy. Te kai ba ha boy hoko ai ha me. Ko ba ko mo ko te mo ma mai. O be nai ko ni te mo sione ko family nere ikai. Te mo ma mai ta pa. Amei a hau o pai a ko ma mo tu ke tau fitu ko atu. Ai lere mo nu ko to pe. Ora ko a mo to pai. E a hau te pai a ta. Ri ke moni ai ko. Ko waine ko feo ko pai. Ko waine o pala ia ko pito pito. Kalau mau buat, jadi mau buat kawan ni, supaya jangan obat. Kita, bisa orang family, ada bertiga, Johnny, Alfi, family. Pergi ke orang kaya dikit, apa tu pokoknya dia. Agak apa yang kita dia kan kita. Bagi dia boleh kita. Okey dia apa? Pada hari ini, kalau malam ada kita apa pun, kalau mereka malam. Kalau menua kalau ada kita di motor, kemudian apa saya tu ikai koam atau kau kore atau mereka que actúa con la rifa, con la oferta. Pues como está, es buena cara. Que fue la fiona que actúa de vos, es como está, o que hace de matar. Pues me dio por la oferta de Capu, fue la oferta fue a tratar de mamá. Pues si es cara que está, como hija de la mamá. Behani kuhusu msikilizaji wangu, ihokomeko ita. Jamani mnaelewa familia hapa. Kwa msikilizaji wangu, ufahamu. Na mtaka kufanya yao ikuku tu. Na kumama kwa yao msikilizaji. Tres,
you.